Hai tabuk jani koktoma mangpio tui Phaika norokni bagui gumoti tibi. Lai thongjak miyani sala 24 Ramchandra Ghat constituency ni bisingo khobja Maharani Kanchanprabha Devi Community Hall nogo Agriculture Department ni bokhaktui Natural Farming Awareness panda Bwsa Jakha. O pandani bisingtui 375 beneficiaries rokno Balti Tok Bwsa Bak Jakha. A pandao narwai motom ongi phaimanjak phaimani koktoma 24 Ramchandra Ghat ni MLA borom ganang Ranjit Deborma. Automobile block ni BSC chairman borom ganang Prashanto Deborma. The agriculture ni superintendent borom ganang Chanda Deborma. Borokno khoboi social worker rokbo borokno khoboi tei kwbangma luku adong tei social worker rok bahaino manjakmani koktoma pandao naini di mangpio tabudrani koktoma Abang ini kalau print and electronic media. RD blog ni andaro ebong Poddobil agriculture superintendent ni tui Dulma bai sing tini oro 375 jon ano sini Benifisheri rong sing Balti dinan kan tongo omoni sika sing Balti sikot temo borno ta 375 jon bakha omo simia agriculture ni bisingke jini Lukurokni Hamarini bagai rangpusa ajna ni bagai borno tini singor Tok Bwsa Bak Jakha abo 50 jona hai borno sing Bak Jakha eko omti haikeno chini Ramchandra Ghat Bidhan Sabha Kendra bo sing khancha khai chini borom ganang BSC chairman Prashanto Deborma sing ek loge khai khancha ke chamtangmani bising ke chini Ramchandra Ghat tini sing onsak kaham khai sing chini Lukurokno sing mani rok bagai mano agriculture department sakar mabai chini o Ramchandra Ghat sing ma bolayo musakaino je oro agriculture ni je scheme tongmani government ni abo jottono chini Poddobil block ni bising kai chini bagai mano chini Lukurokno rimano chini Lukurokno khobara khabusarinan bagai nangmani je yapri abo jottono chini o Poddobil agriculture department ni yaktui thaye especially angbono thanks nan musungo chini Chandan babu no do sector mani bagai no tini chini o Poddobil block chini Tiprasar Lukurok tai Hindustani no khoboi kabangma dofani bororok khobani kabangma sepsap mani tongo bostang salabo manai tini sing musik kabang 375 jona borokno balting kaham borongni samungo tepanan bagai bagmaman bagai sing blakheno tongthogo blakheno sing khatungo buskang ni salo chin Lukurokno sing khansa ni bising te subai manai aboni bagai ang special thanks bo mario chini BSC chairman borom gana Prashanto Deborma tamne hingkakai chin khorngnai kebeng mung kuri chaye tabsuk jora ching puja age bo ching khoteng baglaicha tabo auro baglaicha chini Ramchandra Ghat kono kebeng mung kuri chaye ching jahate Lukurokno hamari ni samtang manpho abo ching nayo aboni bagai jotto Ramchandra Ghat ni Tiprasar ni ching subasu nango bani Hamjakma nango abo tikhaino chini Ramchandra Ghat ching sasa khaye singsarni wo musangai tongthon Ramchandra Ghat kaisa model Phaika constituency Bwsa thon amono ching nayo buskang salo chini Ramchandra Ghat tebo development nai Mangpio hai lai thongjak miyani sala IPFT party wa hai kabangma Lukurokki Philip Haiman nugjaka juda party ni amtui haikano Sodorno division committee belwa jeja o joining pandao Jogodam Thakur parawa bebagai 27 no khungni tai 86 voters sok IPFT phaimani koktoma a pandao manjaka borom ganang minister Suklacharan wadia tai kabangma luku adong rok bahaino nainedi mangpio paithok jora IPFT hampenyer sing khabai kubai lam sogo alada rajyo snam nai alada rajyo snam nai kedal haste snam nai MDC kedal haste mai sakini coba coli nai MDC kedal haste mai sakini coba coli nai IPFT long live yud IPFT long live ini bunyi bodol jakari IPFT hampenyer sing khabai kubai lam sogo ini bunyi bodol jakari ini rokno ini IPFT lam sogo IPFT long live
मियानि लाइथांजक सालो मिर्जा काथालिया राजापुर आमसाइ बखाक्सतेनि MDC बरमगानां पदलुचन त्रिपुरानि याकबाय बिनि याप्रि सेमा काहामनि बिसिंतै बिनि हामजाकमानि बिसिंतै गोबांमा कानचुम रिचुमरक बागै रोजाकमानि बिसिंतै कामि आमचाइनि लुकुरक बेलाइखानो खास्रांजाकमानि तै तंथांजाकमानि बहायनो मांप्रियो नुकजागि फैका आबनो कारिबो तिप्रा साताइ कुमुन बसंनि लुकुरकनि बिसिंगो गरैनो खुंरकनो नायै बिनि बायथांनि तालब्रुमनि बातानि रांबाय एडिसि आमसाइनि काइनि फुटबल टीम बोरै बदल रखनो जार्सी तै पद्रेपट मानै तै भलिबल रखनमानि कक्तमा लगेव मानजाखा माइनरिटी बदलनि आदं बादसान बादशा शान्ति बाजार मण्डलनि लाइथांजाक कचाम आदं नकल चन्द्र देबनाथ तै कताला दं मम्बु मग्र आमति हेकेनो कबांमा कुमुन लुकुरक बाहायनो मानजाखा करंगि तंति आमति हेकेनो चयकारि गुमति टिभिनि मांप्लि স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো ছত্রিশ শান্তিনগর মন্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারে এতদিন পরে আমরা এমডিসি দেখতে পাই। বিশেষ করে মায়েদের জন্য, জনজাতি মহিলাদের জন্য পাসরা এবং বাঙালি এবং মুসলিম যারা সংখ্যালঘু মায়েরা Activities